Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan array at agatugigaraw. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Eva Joy Esporo, Lydia Tagudar, Rose Sabas Aquino, ken Mary Joy Dulnuan. Alamo Malyaga ken Lagimon family ti Bisago Apari Cagayan from Cuse Malyaga Alamo. Velasquez family ti Sitio Bubor Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan from Priscilla Cabral ti Jeddah. Pusag, Pascua, Umayas, Duldulaw ken Catillo family ti Crispina Banna Ilocos Norte from Raquel Amado Umayas. Ramat family ti Purok Uno Santa Maria Umingan Pangasinan from Jomar ti Kingdom of Saudi Arabia. Sagaysay ken Subia family ti San Mateo Isabela from Jaja, Sagaysay. Shout out kada Papa Nins, Pretty Nelia Balong, Jasmine Rivera, Arlene Bayan, ken Gretchen Uday. Febelin Batakan Aguda from Fe Tagat ti Norte Claveria, Cagayan. Happy 46 years wedding anniversary kanila kay ko Ador Manangan from Yara Asiana Manangan. Shout out ti pamilyak dita Centro 2 Luna Isabela, especially ni Mamang Vivian, Papangko Bibi, Soriano ken Gio family from Janine Moore ti Texas, USA. Nanang ken tatang ko, manang ken ading ko, kastamat ni Baby Ezekiel,
Labador kan Paet family from Joan Labador. Primero kan Paras family ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Concepcion Asitura family da Macleo Marcen, Nanay Sosima, Bobby, Leo C, Judy Ann Joan, kan Dagiti City Agriculture kan Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan City, Pangasinan. Nanang Rogelia ti San Nicolas Ilocos Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Happy birthday ka ni Cherry Leones ti Gonzaga, Cagayan from Hannah Leones. Shout out ka da Flor Pakulan, Zenny Blaze, Angie Rita kan Corazon Balaan. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ayan Reyes, Clarinel, McClarin, Kabansag kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. From Jose Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Happy birthday Sheila from Juliet, Sugitan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ray. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan aray, taga Tugi Garawak, ngam iti agdama kat addaak dito'y Japan. May saak aman nalon, ngam napagasatan akmat anaka umay agtrabaho dito'y Japan, babaan iti may sa agayam ko. Agmay saak nga anak, kat baruak paylaang aging gaita. Naangaw ni gasat ko na ti kaadwan manang, kat nalabit aday tati makagapo, no apay anaadaanak mo't iti padas, ajak ton malipatan, akayat ko nga ibinlay, babaan to'y programa yo. Tabarang makaibati mo't itinabalitukan nga adal. Sapay lako mga rudmanang, tamapagasatan mo't amapili, amaikan biyag, tapno na sayod ti amin, rugyak man ti agsalaysay, Manang Emmy. Nay, nagsapakan anak kariing anak ko. Madama pa'y lang aglutluto akiti armusar. Okay lang, nanang. Masapa kami na mapanitay di talon. Panag-aapit manen. Ay wun gayam. Sigurado masapa mo't nga ron dagiti kakadwam amapan. Wan, nanang. Isungag sagana akon. Sige nga Rod, tadandanin malpas ang maluto ti armusar tayo. Masapol amangan ka pa isakbay amapan kay di talon. Sigurado nga ado ti aramiden nyo ita. Wan, nanang. Ni tatangay? Matmaturog pa'y laeng. Nabanog saan nagaramid iti kulungan ti manok na idikalman. Kasta ka di? Mala, may baan nyo pa maturog. Total, awan samot ang daramidan na ita. Datayo lang ang tagid na niya agarmusar no makaluto kayo. Sige anak ko, agsagana ka nga rudan. Apay, napaanan ni Ray ijay talaw? Wen, itay pa'y nasapad ka na utapa nag-aapit. Ay, wun gayam. Sigurado nga adumanan ti maapit data nagbubunas dagiti mula da apagay. Kanayon mo't akasta makaswertida. Nalaing ngamin di anak ta, iso anaswerte akanayon. Naimbag ko na amtawan tinapig sa abagyo ita anang dadaal ka dagiti pagay da. Mawin nga Rod. Ay wen, nagarmusar kamen. Alamahan ka butod. Mabitlaan ta itimplaan ka iti kapem. Malaman nga Rod bakit. Mapanak tuman mo't ijay talong tayo nakidakitaan. Komporme mo't na may tulong ko kadakwada. Maalangarudan, agar mo sarkan no rantamot gayam ti sumaruno ijay talon.
kayong man gaya man iti apit, anak ko. Kasi ti Diyos tatang, nakaswerte kami manan. Iso kasta una aragsak dagiti kakadwak ito iti talon. Nasaya at muta anak ko. Adda agas dagiti bannugyaw. Unyarod nanang. Ay, gayam, nanang, tatang. Mapanak iti kabangibang nga ilinton bigat. Inak sa rungkaran ni Joan. Ay katuan anak ko. Tapno makarelax ka mautkalpasan ti ado at rinabaho yaw. Kaano ayang nga ipasyar mo dito, Genovia, Maray? Di mi pa'y nakikita mo't apulaos. Muan nga rod anak ko. Ipasyar mo mo't atap no maamamumi mo't taon. Di kag nanang, tatang. Dumtang to dayta. Mabain pa'y ngamin nga umay dito. Na, anya kumangay ti pagbainan na. Un nga raud. Nasaysaya at matladyay maamamumin Alabay ba nyo nanang, tatang, taawisak tumanan. Barang umanugot to nyo umay agpasyar dito'y balay. Naimbagta na ka umay ka. Kunak no busy ka pa'y laang iji talon. Nalpasan ta amin na trabaho mi ijay. Nakaapit kami pa yun. Kat, kumusta ngay? Ano tinaapit mi? Iso naagasan mo ti amin na banbandog mi. Uy, di nasaya at Rod. Nakaswerte kayo manan. Wanya Rod. Kasi ka ngay, kumusta ka mo iti trabaho? Saan ka kadi ang mabambandog unay? Gagangay ano ado ti agatang iji groceria. Ay, gayam. Damdamagan na nanang kantatang no kaano ka nung agpasyar ka iti balay. Ha? Di mo ko na nagkadkad ka manan. Magagaranda na makamamukon ka. Mabainak ngamin. Ay na, irwam mo ti bagim. Tapapanan na nga iti relasyon ta no saan nga iti panagasawa tanto. Isama sapol nga irwam mo ti bagim kadakwada. Asawa dagos? Sika talaga? Ni, katanya pa'y kuma. Isang orda kas talaw na hindi pa nagsalukag ko. Takayat ka may saganaan ti masakbayan tanto. Ala, sige man laangan. Sapay ko mga Rod, tamagustuhan dakdag iti dadakkel mo. Lakit ti Iti day ta kinapintas mo? Sigurado akayat da kaunay, Joan. Nabiit pa'y anagayan ayat kami ni Joan manang Emmy. Agnanaed iti kabangibang nga ili, kat agtrab-trabaho iti may sa agroserya iti lugar da. Ulilan ni Joan, isong agnanaed iti sidong ti may sa nga ikit na, akabsat day dinanang na. Saan nakaturpos iti panagadal na, ta saan da akabaalan apagadalan. Iso akapilitan nagtrabaho iti may sa agroserya. Ubing ngam siya iti 10 atawan. Ngam na nakam manang. Gaputa na sapa ana ipasungal-ngal iti trabaho. Kanayon nga awisak nga agpasyar iti balay. Ngam kanayon nga agkadkad tamabain kano. Agingga iti napilit kumatlaang amayam amok kadagiti dadakkel ko. Nay, adakan anak ko. Wan nanang, kat adakadwak. Joan, ni nanang ko. Naimbag nga aldaw yun, nana. Nanang, iso ni Joan, di kaayan-ayat ko. Nasaya at man ta nakasarungkar kabalasang ko.
Maala umunag kayo. Agyaman ak nana. Agyaman kami nanang. Ni tatang ngay nanang. Aday ti silid. Mabitla ang tayabak. Lakay! Umay ka man! Adadaray! Mabitlaan! Umayan! Maala agtugaw kayo. Agyaman ak nanang. Nay, at damot ka duam, Ray. Tatang, iso ni Joan. Joan, ni tatang ko. Naimbag nga aldaw yo, tata. Kastamot kan ka, balasang kao. Naimbag man ta na awis na kanire ngay may dito'y balay. Mabain man kit din na tatang, ngam pinilit ko laang. Ay na, balasang ko. Awan ti rumbang apagbainam. Hanggang pasensya amla ko man to'y nanumo balay, May. Un na raud. Nagpintas nga ron to'y balay yun, nana. Ay, in-out ngayon papaaramin ni Rayda ito, ibalasang ko. Papanan to ngay, no saan mo't lang nga agpaay ka na kayo, inton madanon ti aldaw. Ha? Tatang, agaramin kami ito itibukon mi abalay. Para kada kayo kun ni nanang na iti abalay. Ala, agsarsarita kayo pa'y nga ron dito iwan. Tainak man mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Ay, agawa ang bakat. Ang mga no mabisindan. Ubing pa'y gayam ni Joan, anak ka. Wan tatang, ubingam siya kiti sa nga pulo atawan. Anya? Naimbag man da kinayat na tinakirelasyon itilaklakay ngam isaw. Nagasat ang nga na gustuhan naktatang. Kahit anya ngay matyar aramidon na ita. Agad adal ka di pa'y. Saan ang tatang? Agtrab-trabaho iti may sa groceria iti lugar na. Nasapa kami na ulila, iso asaanan na nakaadal. Masapol ng trabaho, tapno mabiyag na tibagina. Ta saan mo't akabailan na pagadalin ti Panginoon na apakipagnanainan na ita. Kastaya, ay nakailalang nga ron ata saan ang nakaadal. Sa bagay, ubing pa'y. Ano pa'y tigundaway na ang makaadal. Amok akayat na launay ti makakuleyo tatang. Iso akayat ko nga ron atulungan. Anak kang kanay taa anak ko. Basta kap-kap na kamlakit din ni Joan. Uwan tatang, iso ti kayat ko ngay kalaysa. Ngam mo kasan pa nakasagana, taubing paikat nga rod. Iso ano kayat natagadal iti koleyo, nakasagana ak amang tulong kan kwa na. Apay di ka pa'y maturog bakit? Isa ka di ka makain na. Itay pa abalikid ka abalikid dito indata. Saan nga minamapunas iti isip ko ti panggap ti anak ta? Te, panang tulong na iti kaayan-ayat na makaadal iti kolehiyaw. Wala kay. Amkak ngamin nga amangan numarigatan ni Ray, nutulungan na ti kaayan-ayat na kaagaadal. Kasla di mo mutam-am mo dya anak mo, bakit? No, adda kayat na nga aramidain. Talaga nga'y kagumaan na. Isa ang mamatiak, akabailan na tulungan dya kaayan-ayat na. Lakay. No, sakla amay sa, mamatiak akabailan na nga aramidan di panggap na. Kat agtalakak kenkwana. Nagasat ni Joan iti anak talakay. Kat nagasat tamot anaadaan iti anak akas kandiray. Naku namon. Isa pagkalma amon ta panunot mo ibiyang. Ay. Maturog kantan eh. Adahala mo terabi eh. Aginanatan, bakit?
Anya nga, Joan. Umanugot ka din iti singasing ko. Sigurado ka, Ray? Nakababain mo't kun ka, no si katimang paadal kanyak. Ni, anya ko mga iti pagbainam, kat agayan ayat tamat. Kaya't ko makaturpos ka. Diyak kaya't niyag nanayin latan niyag trabaho ka iti dayja groceria. Agyaman na, Ray. Talaga nabayagan akayat ko ti makatuloy nga agadal. Talaga ajak ka bailan. Saan mo't ngamin nga umanay ti masusweldok iti groceria? Isang arta siya kung timang paadal kan ka, kat alam ti kaya't makurso. Siyak ti makaam mo iti amin. Gapo taubing pay ni Joan, amok asaan pay ang nakasagana makikalay sa kanyak manang Emmy. Isu nga insingasing ko nga agtuloy laangan nga agadal, kat siyak ti makaamo iti amin. Nag-enroll nga rod iti nursing, ta isu kano ti arapaap na manipod iti kinaubing na. Ididamo, nasaya at pay mat ti amin. Kabailak nga itad amin apara iti kasapulan na iti pagadalan. Ngam idiaddan iti may katlo atukad iti kurso na, mariknak amarigata na kon manang. Iso nga ingkadeng ko ti mapan agtrabaho iti abroad, babaan iti tulong ti maysa agayam ko. Imbagak daytoy ka ni Joan, kat imanugot mat. Gaputaan muna kano anagastos ti kurso nga innala na. Ngam adda pa nagdwa-dwa dagiti dadakkel ko, manang Emmy. Desidido ka na mapanagtrabaho ijay Japan, anak ko. Nanang, tapno maituloy ni Joan ta agadal. Sana bale, ta dandan ni matagturpusan. Kalpasan da ito atawan, makatawon to langan, agturpuston. Kasano nga ijay talon, anak ko. Huwag nga rod, anak ko. Ipay makpailaan kini Ramon, nanang, tatang. Amo ka din na baybayan ti talon. Ken may sa, adamat ni tatang amang suknal no bilang makapanak to ni Balasiw tao. Balano da itati amom makapasaya at kada kayo, anak ko. Kahit nakasaritam ka din ni Joan. Wan tatang, katimanugot mat. Amo na nga minaparakan ko anamot lang da ito nga ramidag. Tarabayan na ka ti Diyos, iti panakigasang gasat mo iti sa bali apagilyan, anak ko. Agyaman nanang. Sana bali, ta kanayin na kayo itong may sarungkaran ni Joan ditoy. Day tati imbaga na kanyak. Ay, nasaya at mo't ano kastaray. Tapno at adamaya si Deng na tirik nana kada kami kaninanang mo. Wan, agpaiso day ta anak ko. Naskan lang mo't nanang, tatang. Tangalpasan na makaturpos, kat makapasa iti board exam, agkalay sa kami tumot na nadagos. Ay, nasaya at nagita a plano yung anak ko. Hindi ka madanagan. Adda kami lang ang nakasuportakan ka, Ray. Agyaman nanang, tatang.
kumusta ka? Okay mo, Trey. Pasensya ka no, jak na sungbatan ti awag mo idrabi Adamin inlepas mi kadagiti kaadalak. Maawatak, Joan. Amok nga doon aramidan nyo ita. Nangro na kat ag-duty ka pa yan ito ospital. Uwan nga, Rod. Isa pasensya kan. No danda ni awan pa'y oras kung makisarita kan ka. Di na ka di pagnanagan. Basta ipasnog mo tagadal tapno makatorpos ka. Siyak, agtrabaho ak mo ta na imbag ditoy. Tapno maipay ko dagiti ka sa pulam iti panagadal mo. Ray? Ay, iwan gayam. Naalam ka din siya patulod ka pagbayad mo iti pagadalan? Ninayunak da itan. Tamok nga do ti paggasgastusan mitan. Uwan nga, Rod. Agyamanak manan, Ray. Mapan mo tumanan sa rungkaran dananang kantatang, May mayat matlaang no mayastag mo ti bagim kadakwada. Amok akayat da kalaunan nga agbalin ang manugang. Uwan, di kagdanag. Mapan kun tumanan sa rungkaran, ida. Malangarod. Agan-anad ka akanayon, Joan. Lakay, awan ka di ti madmadlaw mo. Nay, anya ko maibiyang. Nabayagan saan asimbar sa rungkar di ti balay ni Joan. Saan ba takas ta ide? Unag pa isoan niya. Di damo kat saan mo't alumabas ti mga kalawas asaan nga umay di ti balay. Gamapay nga ngagpaisoan di mo't umay ita. Amo nga taniray day talakay. Ay, jak amo Ang masapol ang makasarita taniray tani. Ang mga noan niya mo't ti mapaspasamak jay nubya na. Nanang, nakaawag kayo mat? Kailiw ka nga minan, anak ko. Kumusta ka nga iditan? Nasayaat mat, nanang. Awan terong mga pagdanagan nyo kanyak. Nasayaat ka ron no kasta. Ay uwin gayam, anak. Mas daw kami kanditatang mo. Ta medyo nabayagan asaan asimmar sa rungkar ni Joan dito'y balay. Ang mga nubisi lang iti panagadal na nanang. Siyak tupay. Di kam unayin makapagsarsarita. Adadagiti gundaway nga awagak ngam di na masungbatan. Kasi jak paila ka na awagan, madamati panagiksamin da, ket masapol ni Agripaso. Apay ngay akas jay anak ko. Rumbang kumanakarkaro akasarita na ka, tasi ka nga ti inspirasyon na iti panagadal na. Di tayo latandil-dil lawon day tananang. Sana bale? Tano bilang sungbatan na awag ko, damagak to, no apay adi makasarsarong kargada kayo di tabalay. Woodman, anak ko, mas daaw kami ngamin ka di tatang mo. May mayat mo't laang no amu tayo di makagapo. Di kayag danag-nanang. Padamagan kayo, apaman na makasaritak ni Joan. Ngay lakay, mano alawas ang tinapalabas, di pa imbawag di anak ta. Di natapot na padamagan no apay asaan nga umay dito'y ni Joan. Ang mga numakumikumot iti trabaho na Kasla, sa bali nga mintag parparik na kanyak lakay. Si kakit dimat. Punasam kanyaman na panagdandanag mo. Nay, ada umawawag. Nay, ni Ray ti umawawag. Ay, iyaman pa yapo. Mabitlang tasong batak. Malangarod ta umuna akong ijesilid agtuglo pa kaun. Sige. Hello, anak ko. Hello, nanang. Simmarungkar ka din dita ni Joan?
Nay, saan pa'y garod anak ko? Si Kati Urayan mi amang ipakaamo ka na kami ti maipapankan kwa na. Aday nawaga kagayam na nanang. Kat naamwa ka na bayag ka nun, adi na nakitkita ni Joan. Ha? Nay, apay ngay. Ay, Diyos ko, ang mga noadamot na pasama kan kwa na. Day tangarot ti pagdanagak nanang. Diyak mat amo ti numero ti cellphone ti ikit na pag nanaydan na. Anya nga igarod ti aramidan tayo, Ray. Ibagam no sa dino ti ayanda, tamapan mi birukan kan ni tatang mo. Saanan nanang? Sana bale, naplanok tagbakasyon iti mabit. Siya kung ti makaam mo. Sige anak ko, nuday ta ti pangedeng mo. Sika nga rod ti masurot. Saya at mutasimangpot kan anak ko. Uwan nga rod, talaga madanagan kami iti imbaga maipapan ka ni Joan. Oray sak nanang, isong niya yung kagumak tinagawit adagos dito Pilipinas. Kahit anya nga iti planum itaray. Mapanakin ton bigat iti balay ti ikit ni Joan. Ijay lang tamo ka pakasarakak yun kwa na. Nasaysaya at pa'y anak ko. Mas daawak. Apaya saan mo ang nakasarita apulos iti telepono? Day tangarod kat nanang. Hindi damo, di naksinungsongbatan. Nakas tingaw awagak. Impagarup ko busy lang iti panagadal na. Nang runa kat imbaga nang agik-examine da kano. Ngamkalpasan di sa magmamanong aldaw. Jaklat na makontak. Iso ngay nawagak ti gayem na. Kasdi mo tanti imbaga na kanyak. Nabayag ka nun na di na nakitkita ni Joan. Ay, aginanakan anak ko. Inton bigat amasong batan amin asaludsud tayo, maipapan ka ni Joan. Kumusta tinapanam anak ko? Awanin nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan anak ko? Nakasaritak ti ikit ni Joan. Nabayag kanugaya mo na pimanaw iti puderda ni Joan. Manipod na doktalan da, masikog. Anya? Anya? Masikog ko nam anak ko. Ay, por Diyos! Kasano na pasamak na itakat si katikayan ayat na. Uwan nga raw. Diyan mo tatang. Nanang. Kat tinasakit pa na doktalak. Napanak iti pagadalan da. Nakasaritak ti may sa kaklase na idi. Kat imbaga na kanya kanabayag gaya mo na saan asumsumrak ni Joan. Iso akayata sa unday ta. Ngay di paupaw itak iti pagbayad na iti pagadalan. Kastamot ti allowance na. Kat saan gaya mo ni agad adal? Ha? Anya? No kasta. Nabayag nga rodan aluklok kun na kaday dya babae. Kasta nga rot nanang. Ang mga nasimurot ka nun iti lalaki ang nakasikog kan kwa na. Akaadalan na mutlang. Ay, nay matanti kasta na pasamak. Nagsakit tatang. Nanang. Nagsakripisyo ka nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno makapagturpos lang iti panagadal na. Katagkalay sa kamin tumatan.
Ngam saan mo't gaya man ama pasamak. Unay matan ni Joan. Dinala pinanunot mo tirigat mo ijibalasiw taaw. Talaga siguro akas titigasat ko, nanang. Awanan ti maramidak. No di ti mga klon iti napasamak. Kat no sa di naman dayan ita ni Joan. Sapay la kumata naragsak. Kanawan to ti pagbabawyan na iti nagbalin a desisyon na. Ay, anya nga iti planom ita, Ray. agsubli ka kadi pa ija abroad, anak ko. Wan, nanang, tatang. Lipasak lang ti bakasyon ko. Agsubli akmat lang ija Japan. Sayang amin ti trabaho ko jay. Ken, siguro, panahon mo't tantapno, panunutak mo't ti para iti bagik. Ray, anak. Anak kao, pasensya kayong tatang. Nanang, jak ninamnama kastoy taramidan kanyak ni Joan. Pakawanan dak ka dagiti nagkurkurangak kada kayo. Awan tinagkurangam kada kami, anak ko. Malidayan kami garod itinapasamak kada kayo ni Joan. Agsubli aktap na makalipatak, nanang. Tatang, tanadak lang dito'y pagilyan tayo. Jak lakit di makalipat. Ngam di kayag nanag. Saan to ang mapukaw ti komunikasyon tayo? Kan kang ronan ti amin. Saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak. Ikarikday ta kada kayo. Nagsubliak dito'y Japan, abalon ko ti saem amarikriknak iti kaunggak manang Emmy. Ngamjak nagimula iti sakit tinakam ka ni Joan. Tadyak kayat amarigatan to iti panagbiag na. Makaamon ti apo anamaraswakan kwa na. Nabayagan day di apagteng, ngam panagriknak kat kasla kaano laeng anapasamak. Aging gaitamanang adda pay laeng dito'y Japan. Naiyaon kumutan iti kinarigat ti pamilyak dita Pilipinas, kat nakaibangon nakpayan iti basit a negosyo, malaksid kadagiti talon a nagatang ko, babaan iti urnong ko iti kaaddak ditoy. Kanayon nga alalukuyan dagiti dadakkel ko nga agawid akon dita Pilipinas, kat agforgudak kanon, tanulabsan ti agsarita, uray jakon agtrabaho dito abroad, basta asikaswak laeng tinaibangon ko a negosyo dita Pilipinas, kastamoten dagiti nagatang ko atalon, agbiag kamin ananamay. Ngamjak man ang mumanang, takaslaada na bilag a puwersa ang mangigawgawid kanyak nga agawidan dita. No pay man manumatan ang malagip ko ni Joan, nalabit asa anak pay laan nakalipat, itinasaem apadas ko kan ayat, gapukan kwa na. Iso akayat ko at tingitingan a naimbag ti bagik, sakbay nga agdesisyonak no agawid akon, wen no saan pay. Daytoy tipadas ko manang Emmy. Toy pagayam mo, Ray. Pagayam ko a Ray, bilibak iti kinasayaat mo a tao. Ngam malidayanak met, ta saan a maikari a babae tinangipaayam iti amin a panawan mo. No pay kasta, bilibak iti kinapositibo ti panagpampanunot mo. No maipapanmat iti kunam abilag, amang igawgawid kan ka nga agawidan dito'y Pilipinas,
at dalaang iti panunot mo dayta Rey. Namnamaam nga iti umno a panawan, maipaayto amin at tartarigagayam iti biyag. Amok nga dagururay anasaya at agas at parakan ka, iso adi ka maawanan iti namnama. In God's perfect time, maipaayto amin dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.